Program ni Sabalala turiyo mu Bakiga Nation na tunjira Abakiga habari kutere ngoma iwe musega iwe urugamba ki njyawo nyabo nibakwetoha amuntu w'Imana no tereje ngoma abantu engoma kazawire yo nyoka mbentairera kurebe engoma ziriyo tera mutule hati eje ngoma omu Bakiga ne manyisaki omu culture y'Abakiga ni hati kora agitera Abakiga bona nimijabize bazina dahira mazima hati ko kutere ngoma bamangunesha yo kuzina mwe niwe ngo murimo go kutere ngoma group yanyu jimbaje tabata Amasiko Culture Group ni mushangwa nkahi Kabare murya bakabanye kana ni mangu murya bakampala tujya bakabare ya mawe bareta na Culture Group kurugo muri Kabare kwijaha kuterera abantu ngoma bakazina bakasoma orije mukazi yego nyabo niba kwetoha ndiro Isaka Nkwasi we nokora nko ho mwanyogo actually komuzini Woriyo nozina no makukirita korere mukace turebe tera yeyo ngoma mwana ayi iwe iwe mwishituwe tokuza kwenda kamaguru awihinga ojwire bihe bisebo ndakonderera Sara Mubesta nareba wiza n'abatavu West yemwe baro kwija mu bya Kigazi Nation Abakiga Nation barakwetoha Aisha bisho birativwa West Aisha biwe kurugo mu Kigazi Universal College ni group yanje ya Amasiko Culture Group ojwire nibiha orunoruhu ebye binyabunyakaro twatwazaga twaza nko mu kizino noreba twabanza twarabyaho muhara turi kuhinjira yazo mu ngozi niyo muhara yaribirara twarigwa mu bari ari kuza kushwegwa erakani kai muzee yaka runo rusheshe ko twatumaraga kwaga twamara kunywa amagwa rero ekizino kimukiraho gwiguga zina Bakiga bakare none mwenda garuka stage ni tuza kugaruka humura yego Sara Abakiga wa ni ndonda abareba twina mani nitujye kiribwa ruyare ekiribwa wakigano gira mano bo mukiga mwene oina mano kutine mani amani ngine Sara oje ngo kantera hasi ngine nokwetoha baranyita Martin mwarga Kabare mwijo mu Bakiga Nation Kampala Kabare twija na digito ya mani kwija hampo mu Bakiga Nation ni mutaha shazinga eshayo natwaira niturara abwo kubera izobe kirone kitu Program ni Sabalala utakakwejejera reka ngumiza muri nkoretera ecamane kiriyo mwanyogo turi na Guru Hilltop kandi Abakiga bona ntobaye kunganiza kushemererwa itonka TV West nzaguma ntubahagera kandi ntuse buri kimwe cona ekiri ku mwanya horo kubotari wabo byame nshiriza manze nyobushera buce ngareke otarga abina mani nibo barabasa kwimuka producer Tyrax Nati bro fire card Tatabale Omsiga inami Tena imuke Ninyamasta Waina kwaze chapso Omsiga inami Tena imuke Achina mani Nwalabasa kwimuka Omsiga inami Tena imuke Ninyamasta Waina kwaze chapso Omsiga inami Tena imuke Achina mani Nwalabasa kwimuka Kambaze nazina n'abanyabwindi Nije pora ndosa mpaka Burundi Nabaletera kanunga letere nakandi Koza kudigida hati tubeka abandi Tibo munywane binji mwesige bati Botewa Amasiko n'abokubo ine gace Mwine kuchimanya ni babi nabo muchikai Tiba kubendeza karunja kuyeho kufa Ati kama letere ngoma kanile muzine Koza kudigida mbora baka usheche Modisiko babondeze biyombe Babarururu babatikinye muyombe Modisiko babondeze biyombe Babarururu babatikinye muyombe Omsiga inami Tena imuke Ninyamasta Waino kwaze chapso Omsiga inami Tena imuke Achina mani Nwalabasa kwimuka Omsiga inami Tena imuke Ninyamasta Waino kwaze chapso Omsiga inami Tena imuke Achina mani Nwalabasa kwimuka Chirela byashi Chamanyira ndasa chati Emyaka mwena ndihani wohalela kunkwasa Dimasta nkokole chine na mista Kwaza chapta murabke mukwize na lekti Yakutere chomulisho Tere chomino Yakuzo likule botani umbuzo la ulilora Ibo.com chigezi ndia kodi Na wabo tamaniwe niwe mbuza rola Ibo.com chigezi ndia kodi Na wabo tamaniwe niwe mbuza rola Style ni zombi Abanu kumuzali Balise mpokula na mabali
chap tam rock game quiz and a lecture. The master and cup collection and a mister. Jump on the chap tam rock game quiz and a lecture. Some chiga in a me, daina imuke. Ninya master, why no pass a chap? Some chiga in a me, daina imuke. Achina mani nwala basa kwimuka. Some chiga in a me, daina imuke. Ninya master, why no pass a chap? Some chiga in a me, daina imuke. Achina mani nwala basa kwimuka. Mundu kusawuri chimachona iti ya Hilltop Naguru ahaba chigabona muri Kampala baye kunganiza kuri yesente zabo bona no bara uri mu group hana na hariya ni baganira ni bazina ni bachakara mpora obone ko tukumiza mundu kwisahebiri omwanya okusaborije Ndiyo no gamota njya ni makweto hiwe Nibaita Gilbert ni uri mu kigani nga just wahabera Chakabare ri Owankai Ndiyo akabare kurga ndiyo muhimba konka ababushenyi abahimba babushenyi obushera wabukwatisa mani enturire kayahwayo kikumanisa ngwe wagure enturire wajibika special order ajiyanka hezi kabare direct nibakwete wasebo nya Daniel begumya yo mukiganiwe munonga international owankai arona basika international nyagani mango basika tona turi loko yondo mukigo wakabare nganga Afrikayo atende bushenyi Sanyi no mwabale kwisha kutwagiraho. Amina. Tujeno mission kusiyawe chiyo mwanyogo program ni Sabalala ni Sarambe Nkaburijo. Abana konga mwine sente basi. Namengo bashiga nima mtazira kugira sente. Niyo turachiza sente. Nibakwetoha. Baranyeta mukiga. Oryo mukiga kandi barakwata mukiga. Baranyeta mukiga. Mukiga oraruganga hiwe. Ndarugara kunjiri. Okay. Kunjiri chweka chi. Ndaruga omuchara baracheta bwambara. Kampala no kora yochi. Kampala niyo nakorera. Nani mwisha kweli sente zanyu just. Nako korea life is too short. Bora mnanga kureba program Sabalala. Life is short. Nchaba chikabaye kunganisa hakuri yesente. Ni Saram best of course in Kaburisho. Hey. Yes, and hello, the girls them scream. Yeah. No mana kweshongora. Shuare no makweshongora. Iya twakamaramu hano yaru yarabakiga nitwe turasinga. Achiga muri binji. Nyonyo nyabakabare kusinga. Kabare ninja mwana mukahoyo mwija Kampala. Kandi nitwe twine sente kandi abandi ne babazina. Mwine sente. Pepa. Nitwe abazine dara. Nimu mwasigize sente muri Kampala. Ruyare nitwe twine sente. Achiga bine sente mwana gayi. Kawaza simu byakwaraha. Nanywe nture najinywa. Toina nagahweza ni kureba. Wena na wayi. Nibakwete amazina kabesebo. Nibanyeta Roy. Ni oryo mukiga ruyare. Ndiyo mukiga. Abakiga bakiri binjaha kandi inchiriza maze kumure mugace kundagaruca ningumiza muri kwisa abakiga bari mu Mwanyogo Hilltop Naguru ntayinde ndi Saram best program ni Sabalala kandi rero wa TV West Darga.